ka channel lo thlir tu zong zong te in zawai chi bai le vek ole nun tum video chuanin hostela ka dragon fruit chin alo para alo ra chove a kalome me maya chung video te chu koron ti lang dona kin chumi ba ka chuanin kan naute December ni som pakwa youth festival a violin le guitar am play na an perform na video te karon ti lang tel don buka abul changa to thlengin minau thir sakle cheu don nya tukin hi hei Sunday ani a un engemaw ti chen rua sur nuwa tukin chu hei khua tha em mai in chung lama ka dragon fruit te kan cheka chok pui kung te hei kan kat boka hei kol vul to mai chuti lai chuanin hei thil lawm om deuh mai dragon fruit hei lo ra ve dawn a hei tian lo kuh mum ve tlat mai a bei sei lo lut tukin lawm om viau ani Oh hey hi 2019 na class 10 batch hawan ni a mi pachen khat tuna hian 2023 October ni khata he mirom visit lia an mel te po hi lo phok phosho to khop mai lo paching to viau ni hei he ta mi zo sai lo ani em he hi lian zwala zo sai lo bong kon lian zwala zo nwa Federica Ribena Rindunga George ha tuna Zoram wana bungkon ropuya limpuya in ngai ve chinem hostel te hi lo lut le ula ron be non le me ro hostel le ni hei me ron zo wang hong Hani building a hianin in cost of man lo dro LM lama khan nom thina zinga ma tok ka uniform ne na ron phei thina ni ui parnal zia he khai e tur po changla han thlak na ti tho moi lutuk parvul na saboka no pangin thei min lo shila kan zuk kan han ti tiang kan han chian ni habon pu thei ama par ka ra ma saber ka thar ma sak de ber ania he ta hi la min lo om boka lo min chak khop mai rei lo te chungin kha lang này tụi nó nghe xem luôn nè đâu có nhìn lẩu hạt lẩu thóc này lẩu ngâm lẩu à chung xem đơn hello po hi ui có ring cắt ui khóc mới đọ lại mấy cái nữa wow okay dragon fruit thar chuni a nai hanin kan phel chinange chinang nau pang ho hianin meron china min vera I dragon fruit lo hun to an ram ta hei an ei gam bik chia lawani ngoi renga lo ke chun gam bik chia lawani thum tui lu tuk